regionalnoj ligi, kao što ima i u košarci, recimo, da to bude fudbalska, nogometna, već kako se dogovore da se zove. Može jedna Kauka liga. I može fudbal liga. Međutim, kada god o tome govori, razmišlja se o sigurnosti na stadionima. Ma svi nekako bježe od toga. Je li to jedini Ko da spas? će oni biti odgovorni. Dobro, spas nije sigurno. Ali je ekonomski gledano sigurno profitabilno. Jer drugčije kad dođe jedan Ferencvaroš ili Panathinaikos ili AEK ili Olimpijakos u Sarajevu ili Beograd ili Zagreb, da ne govorimo o Hajduku, o Zvijezdi, o Partizanu, o Dinamu i to, mislim. Moje lično mišljenje je da je sport inače, a fudbal pogotovo, najintegrativniji sport. Najlakše se ljudi mogu na neki način kontakt uspostaviti. Neš da kaže sad da idemo da se mirimo, da se ljubimo ulicom i to, već jednostavno. Iz kontakata se nešto i rodi. A mi bježimo od toga. Dok drugi profitiraju, mi bježimo. Ja ne znam razlog. Stalno neke sigurnosne situacije spominjemo svi kao rano je. Pa kad će nam biti kasno? Evo, prošlo je 16. Pa ne, stalno je rano. Kad tad ćemo morati nešto probati? Da ne bi bilo kasno, morat ćemo negdje poći. Je li ta regionalna liga samo, dakle, pošto ste pominjali Ferencvaroš i AEK, dakle, ne bi bilo samo bivša Jugoslavija, prema vašem mišljenju, Ne. nego i Grčka, ne znam, Mađarska. Mislim da bi ta liga odgovarala i Evropi. Koliko bi to klubova bilo? Pa dobro, hajde da uzmemo jedno 20 klubova, ovi najbolji koji privlače. Grci imaju recimo 3 kluba, Turci imaju isto 3 evropska kluba, imena koje mogu da privuku. To su Fener, Galata i Bešiktaš. Dole Olimpijakos, AEK i Panathinaikos, recimo. Mađari imaju uvijek nekoliko klubova koji, za one koji prate fudbal... Samo da nije video. Samo da nije video. Video to. Ali video je dobro. To dođe uz to. A iz Bosne? Iz Bosne. I Hercegovine. Dobro sad i Hercegovine. Da me ne ovdje se ne bi mogli dogovoriti. Moralo biti najmanje 8. Dobro, ako bi se morali mi dogovarati, možda će drugi izabrati. Pa to bi možda bilo najbolje. Možda bi najbolje bilo da mi prepustimo drugim ako dođe do te lige. Jer ako se ne budemo dogovarati, mora 12 klubova ići. Koji im je onda najbolji iz Bosne i najatraktivniji tu? Ali realno, evo, šta bi vi predložili? Neutralno što kažem. Nećemo navijački. Neutralno. Recimo Velez, Željezničar, Sarajevo, to u svakom slučaju. Borac, recimo, radi Multikulti, koji imaju već tradiciju. Da, ovi bivši jugoslovenski prvoligaši. Bivši prvoligaši iz bivše zemlje. Sad će vam doći navijač Čelika i reći gdje smo mi tu, gdje je sloboda. Pa evo, hajde. Ne dijelimo mi ovdje nikakve hotelje, ali... Mislim, zamršena je priča oko naše premijer lige, ali ova mi se regionalna ideja, ova vaša ideja izuzetno sviđa. Nadam se da će da je ostvariva. O takvoj ligi Evropa mora da vodi računa, jer Evropa se snabdjeva igračima sa ovih prostora. A sve su to igrači koji su za njih interesanti, jer oni takvih nemaju. To su igrači koji dolaze i igraju spontano, a spontanost fali u životu svima. Nama ovdje fali transparentnost, a fali nam puno i spontanosti sada. A Evropi pogotovo, recimo i velikim fudbalskim zemljama, fali ti igrača koji spontano reaguju, koji igraju tako da nikad im ne zna šta će. I s ovih prostora Evropa je već puna tih igrača. I oni bi mogli čak i da ulažu u ovaj prostore da bi dolazili do tih igrača lakše. Čak da to bude i neki dogovor, ako treba. Na kraju kraja profesionalci smo svi. To se plati. Dobar igrač se plaća svugdje. I ne vidim razloga zašto ne uložiti, recimo, Inter, Arsenal to dobro radi, recimo, Manchester ili neki ovi, zašto ne bi uložili koji dinar u tu ligu, iz koje mogu dovući uvijek nekog od igrača, zašto ne? Ima tu, evo, gledajte koliko i sad igra u Francuskoj, u Engleskoj, u Njemačkoj. Svi ti igrači su vrlo interesanti, svi su ovih prostora, svi su počeli ovdje. Znači nešto ima što privlači, nije to slučajno da toliko igrača, recimo Hrvata igra u Bundesligi, igra u Engleskoj, to nije slučajno. Znači ovdje ipak nešto ima drugo. Pominjali smo reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Vi ste, kako bih rekao,
dugo bili kandidat, molili su vas ljudi da preuzmete reprezentaciju. Nemojte Boga da nisu me molili. Ja govorim o navijačima. Ja govorim o navijačima, o ljudima kojim je stalo do rezultata. Vjerovatno i Saveza, ne znam da li su i Saveza tražili, sumnjam da su. Nemojte Boga da pričamo o molbama. Sumnjam da su. Dozvolio da me iko moli. Sumnjam da su tražili, jer ne odgovaraju njima ljudi poput vas, zbog njihovih poslova. Onda ste kazali u jednom intervju, možda sam imao želju da budem selektor Bosne i Hercegovine, to je moja zemlja, ali ste kazali moj utisak da bi me brzo potrošili i da to ne bi dugo trajalo. Na što ste ovdje konkretno mislili? Mi smo do sada već potrošili nekoliko vrlo kvalitetnih bivših igrača, imena koji su mogli i duže da traju. Zato što su naše ambicije često puta nerealne. Pa se zaletimo, pa mislimo i zaboravimo da ti igrači koji su bili izuzetni igrači, svi manje više koji su bili selektori, zaboravljamo da oni više ne igraju, da s te strane ne mogu više pomoći. A tim igračima je teško zato što gube karizmu. A to nije baš jednostavno. Ljudi su stvarali ime i prezime godinama igrajući da bi došli onda na klupu i da bi to izgubili preko noći praktično sve odjednom. S tim što čovjek mora da ima neku mjeru. A sad kad se bavimo već politikom, ja sam uvijek bježao od toga. Da se ne bi vezao za nešto previše, jer s obzirom da je ova naša zemlja takva kakva je, troentitetska, uvijek će ti neko zamjeriti. Zašto ovo, zašto ono. Mene ne gledaju vjerovatno kao svog, svi. Možda jedni ja, ali druga dva ne, sigurno. A posljedice i to trpi familija, trpim ja, trpe djeca, trpe svi. Jer ni onda kad je bila ona bivša država, to je bilo veliko pitanje. Šta, gdje god dođeš, zviždeti, psuju, nema ko da si zadnji. A doživljavati te stvari još ovdje, kod kuće, što kažu, nije mi baš potrebno. Ne isplati se. Ne da se ne isplati, nije to problem sad isplati se. Ne, mislim, ne isplati se. Ne isplati se, troši i sam sebe i familiju. Ne mislim na financije, nego na... Vaša životna filozofija, to sam pročitao pripremajući za ovaj razgovor, prilike glasi ovako. Jednom se to rekli. Ne možeš 3 čorbe jesti u isto vrijeme. Jeste rekli čorbe. Sarajevski sleng. Pa, možemo reći čorbe i čorbe. To dobro zvuči. Zašto 3? Zašto ne 2? Zašto ne 6? Ja, mislim, ako se već govori o tome, zašto ne, ne možeš istovremeno jesti, to su stvari, ne znam, begovu koje nisu teške za reći, ali je teško objasniti. Zašto 3? Ili zašto 5, da ste kazali 5, svejedno? Jer se svakako ne mogu jesti ni 2. Barem na prvu mi to pada na pamet. Pa ne možeš ni 5, ni 6. Nisam siguran, mislim, ne mogu da vjerujem da je ovo povezano ovo nešto Dejtonski ustav Bosne i Hercegovine. 3 naroda plus ostale. Onda je 4. Ja se ne bavim tim, a znao bi ja da treba još jedan, ali ne bih htio da razočaram ove koji žive svoj neki život poseban. A to su svi ovi koji su Bosanci na onom punom pravom smislu i Hercegovci koji su živjeli u bivšoj zemlji koja je zasnovana bila na tome. Ja se sad pitam zašto mi ne bi imali 4. entitet često puta od ljudi koji su iz miješanih brakova, djeca. O tome je nedavno govorio Davor Sučić Sula u 60 minuta. Govorio je o 4. identitetu. Upravo o ljudima u kojim, iskreno da kažem, ja sebe ubrajam. Ja znam da to nije baš popularno reći na televiziji, posebno ne novinar da to kaže, ali nemam razloga da to sakrivam na kraju krajeva. Već kad sam rekao, onda nema više kuda. Ne mogu nazad sad. Kogod prati 60 minuta proteklih 10 godina, jasno mu je o čemu se tu zapravo radi. I mislim da je zaista, da su ti ljudi na neki način poniženi u ovoj zemlji, u smislu da imaju nekako manje prava nego drugi. Se našli uvrijeđeni ostali. Ovo je velika grupa ostali koja se nalazi među ostali. Naravno.
koju niko ne računa. Na te Ali ljude ostali svi ne znači zaboravljaju. ništa. Sad treba možda malo iskoristiti